Kembote, ipange nediaka, toine Congo. Unu, munganzi ngini nanga. Munganzi kibendi ngini nanga. Mbwenevo, ilulakila. Ekuma, mato bang makuzombo. Atu, muna moi nangi emambute. Wa muno, mukupanga di nanga ya epasi. Ye mona bo, unu, ilulakila pasivo. Lozayamo, nunga lutsonga mobo, kipinga pinga vuka mumwana ko muntekelo. Eno kakanga lukamba bo, diambu. Nadi mona atu awole, edio diambu di kelega. Eno nga lukamba mumambo. Nadi bobo atu awole, edio diambu di kelega. Ewawu mulomba ngini nanga. Kwa na ukulu ya Kongo. Unanzaya mvimba. Nazo senga. Na ba Congo nyoso tu ya Angola. Partout bozali. Boko mama na canal oyo. Lukisoni kesa. Kombo ya canal na biso. Ana. Espace. Ne. Espaço. Congo. Congo com capa. Estou a falar muito bem. Muito bem. Capa com... Congo com capa. Nazana posa. Ba Congo nyoso tu ya Angola. Boko mama na canal na biso. Vraiment banda lelo na bana kotala batu boni ba komami. Oyo nyonso akozwa video oyo bo passe yango na bandeko nyonso tu oyo ya bino baza ba Congo ba komama. Awa nalobaka na Lingala, nalobaka na Portugais, nalobaka na Kikongo. Monoko oyo yoko yoka malamu ko comprendre yango nde o répondre ngai opesa ba commentaire na yo, opesa toli na yo, obakisa oyo yibi. Na mikolo bala bibo engangu tulu. Longaziana. Na mona bo longi unanga diaudi kupandika. Upene longi. Bo diambuze yenge monukizeko bo. Sekumbambule mbundu. Ombambule mbundu. Utsoni gena. Kanal na biso. Kombo nango. Ana. Ne. Congo. Soko koti na YouTube. Ukomona yango. Omi komisa ezana ngo fele. Chaque fois video ekotaki video wana eko yana muru na yo, eko yana mir na yo ya WhatsApp, ya pardon ya YouTube okotala yango. Soki likambo wana oyebaki te oyekoli. Soki likambo wana oyebaki yango omoni ke na lobi ndambo ngo bakisa ndambo zangi okomeli nga obakisi nga yango. Comme ça na video ko ya to bikino mama kingandi papa kingandi tala kutulika mabaki na ezali ya solo ngana bosa naki na bagisi yango tolingi valeur ya muzombo. Donc muzombo mukongo o yangola eyeba na muki tozana histoire moko ya munene ya ko raconter watangu ifuene enza azaya saluki yeto kunanga tukala mwakulunga tulutile yeto ekumbu di sala ewa kumbu mkwena suweki nangi kumbu dieto mono mbwene bo edioko difuti tetuka enkanda ukatuka mwanzi uvaika ufuti katuka dio isalu ibange mono mano mayala dio kupilula otomalanda vetokele domingos musasu langi nangi da manu kika kuluanda keni na otomalanda João Luzaya dio Olanda Mama Beya Nzevo Nalanda se oseva kansi Mama Mimi Chemindele Nzevo Nzoteto ulinanga kansi Muteta ngina ngidio Bandeko
nalingi nalobela likambo ya ndako ya nzambe oyo ya pasteur oyo na Angola. Bandeko nalobaki na ebandeli makambo oyo na yebi ebandeli nango te. Me ngai lokola mwana muzombo namona kike bazombo mibali baza kuswana ambuta kakoteleko abandike longi diambo ngadi kalabo yango na tina ngai na kotelaki makambo wana ezalaki ba WhatsApp nazalaki kozwa ba WhatsApp wana namoni ngino bazombo bazokenda tribunal bazombo ndako nzambe. Bandeko ngai antaki mwana muzombo na yekolaki bongo te. Ngai na yekolaki bo diambo na dibwa makanda mole afuti bwanda bova guizana edio diambo afuti dio bwandela amokene edio diambo kadi toma ko ditomene atome se diambo wao edia diambo dibuidi kuzombo kunavata atu munwane nanga bo ndinga mosi ewa ambuta mukana tadeni nanga munwa kwa we nanga mona kwa ina kiese kanda mukana pona ziani nanga edi diambo ye mona jodi sivi ituma sivi ka gibene mona bo bobo diambo di nanga bo ditwa swam mbote ebobele dia ebobele dia diambo mbota zeyatu tangu ngize bobele diambo ngize mona bo tangu ilweke kuzombo tangu na ilwake diambo na dilwake kuzombo pembele pastor pembele uzikumbokila Steve Masiya uzikumbokila bo buta mutu ile diambo katula kadi zingiri ko mona nketu uzikumbokila bo diambo to bobele ngeye diambo kadi tali diko ngeye ese diambo mutu bikeni na kadi zingiri ko ana pasteur bonge mbwambi nge olaka okonde ngindu kinga nze diambo di pastor Fernando tata iwuna ngisi zayele mambo idina lumwene go mono paekidi ngisi bake zichangu mbutie kuna kichaza kinga nze Fernando mwivi kwani ngakakala enjona pele nanu to boba buyandi mutu nzambi keni nanga uni nanga polo modi mutu to nweto to gwethu etudi tuvi to nuke to nuke ni tudi tuvi muivi toki mono muivi Fernando muibi asuka na kisasa grave na bata kana muntamba nge mutu fuidi ya bagili nzimbo wele wana pasteur wana ndako nzambe wana buzumona wana muyibi ya grave na ponga bi waudi ambu dipenge pasi ngizilanda bo namoni ba photo yelinga yo photo ni nango ya casamento edidi lo nga pabila budi di kisabra bo wange kuzeku tukubo kizeko bo ndio na pasitoro ndio mwana nketo budi di diambu yani kutu bagi di mwana ndio nketo yandika sidi fumu sidi muntwala muna mubanga gele diambu di longo yani intu kapanga organisation di longo muna ngivuele vo kapanga mama longo muna ngwidi changu vo kuna Luanda ndio na mwana nketo sediani de leke utuke sediani fuidi ebembe za kuna na mabele bongo wote na ebembe akoyate parce que pasteur apekisi yene ebembe akendete parce que ye bache na charge ya libala ekosalema na ndako nzambe ikamwisi nga bandeko na ngai na Angola boyo kangana na malamu bandeko papa oyo ya professeur usinyo za sala docteur za sala ele yepe azalaki na leki na ye aza docteur un grand docteur na ko citer comme te parce que c'est à autre côté kabiso tina za sosité mais docteur za sala leki na ye mobali oya lande baboto baka mibale na libumu na bango leki na ya docteur auti ko kufa
yo pasteur omoni ke no ebembeza na mabele ya mwana mwasi oyo yo tie prison na église na yo tata na ye aleki lokola libala esami na église na yo lokola yo za na conflit na libota wana lokola yo zo la mwana wana ya tata wana osali nini na libala wana ozwi ye azala en tête ya organisation ya libala opekisi na ebemba tata na ye aleki akende te ebembeza na mabele tali bakundi yango te. Mais c'est grave ça. Yo za kubima devant bato za ko prêcher bato qui est un pasteur et diambudi pengi passé. Les gens qui font partie de cette église, ils n'ont pas compris la gravité de ça, de dire que non, écoute, laisse la fille aller. Là, c'est son oncle qui est mort. Et des candidats au coup de Congo. Quand le peuple dit le moyen de Dimbote de Diambuka Bengiani. Mukubokle na beri pastor. Enge kamalando mbwangu wako, fwa comforting wako. Ndindi wako ngeye. Ukili muivi kuna kitasa, mkuna bondi unange yatu ngeye. Okele kwako bwatanda ebisi zenitu mkona monikizi ninanga fadiange ngwako sidi sisi batadi yako nge mutu luba uninanga yani ngudi yako kakele sola ko otumazaya boye twazombo tuninanga situfutuka kuzombo kapepe panye ni nzombo ko wale bali kinitu ko luba et toi zombo to tumenge kamalandwa wena bunde nkisinge uzavutu kikuzombo wena bangi mambi kuna ko wana yeto uva kwa sie enkisi wena lag singe yatu fadiange ngwako fa konvo ngwako muivi ngwako kuna kitsazo kele fuile nzala okele uvatanda kuma kiki kuvandi kuna kitsaza ko otomela kuna kitsaza batali yako kuna kitsaza kama kele njila ko wenda kuphutu uzabudi maladi mala kuna zombo kuna batali yeto goy kamba e diambudi yako e momambe muna kotelemo e momambe mono kotelemo fa konvene ngwako muivi ngwako e wato to kufuile kenda kuna zombo e wato kufuile kenda voyaka lo kele kenge winange ngeye winange kandi mole kuna chemalo wizi kwa kuputu engeye onata gare gwara koste e pembe na te pembe kwa kuputu emono ikuikila emono kemena ikuikila bo engeye mutu winanga yakala winanga kandi zole muna chemalo ngeye wizi kwa kuputu mwakulu kwende ngeye kwiza tumuna ne ngeye mono. Ce n'est pas possible ça. Et tu te mets devant les gens en train de prêcher et tout le monde regarde. C'est quoi ça? Hein? Bah fanatique na yo. Et tous ces mondes-là, ils ne pensent pas. Hein? Ils ne voient pas ce que tu fais, que toi tu es un malfaiteur. Ils ne voient pas ça. Mais comment expliquer ça? Ambu takata mono ko indio mutu kapange toko mbeli keni nang com kaka tuka ingendo zen kaka. Você deve ser fuzilado, você. Hein? Você deve morrer, você. Hein? Angola com essa situação que encontra-se neste momento. Você muluba. Hein? Você filho de puta, você. A tua mãe fez isso inconscientemente. Hein? Só que eu ali angolais solo, os araba ndeko azaba angolais. Lipoza tatana, babi mabalo bakino oyo mwana na biso, abato ba place kingani, kaza into tatana ye. Mais pourquoi ces gens-là ne sortent pas? Hein?
Pourquoi ils ne sortent pas, ces gens-là? Bando katata na yo, ou basali bangolais. Mais ezali na yo, ezali ezali na Angola te. Ezali ya ba Congolais, ezali ezosala bana baluba wana. Hein? Et to katu tumako na bonden kisi. Katu tumako yeto. Hein? Soki yo mona kike na osala mama za angolaise ba difficulté yele na Angola, o lukanzele yele na kisasa ba passer yekuna parce que tu étais un criminel. Ozo bongo ba na pongabi. Hein? Soki yo kena église Abraham kuna na Rigini, ça a été un hasard. O komeleki kuna pasteur na ba route ngo bomaye. Boyi ba ina pongabi. C'est comme ça qu'à na chance boma qui était a invité une église kuna pso mbongo, o keneki pour son mbongo, o keneki pour o se convertir comme membre de l'église. C'était pas comme ça. Hein? O comme convertir na quatre église, o continue ba crime na yo. O trouve que une église qui msala facile, qui avait des gens à côté où yo ko manipuler, ko benda bango bambongo. Et facile la dio, dès que tu as découvert ça, au moni qui non tu as intégré l'église. C'est ça la réalité. La vraie histoire. Au saliba crime bimi na église ba to église comme constant que non, azala banyongo bambongo batu, l'église ba bengani yo. Il fallait yo okima ko tanangola. Ou il a qu'une zélé à Mwanda ndo Kabinda, c'est pas comme ça. Yo kokota yo koti nangola, o komi nangola il l'église ya batu ya Branham, o yo ko panze yango koti kuna. Ba kisi yo na Nigeria, ba kisi yo zo ki kuna na Illuminati na États-Unis, ba ndeki pa ba initié yo. Hein? Et les lotela yo so sala na peuple angolais. Bana na biso oza kolala bango, otia ba caméra partout na ndako na yo, bana ba kina salle de bain osomona bango bolumbu, c'est quoi ça? Hein? Au commune Angola, au kuti ba luba musu ba c'est armé, au bandi ko travailler na bango ensemble, ba musu zo ko inse bango ba kisi sokola bango ba kisi parce que ba garder ba poste na Angola, l'Angola nous appartient. Makambo oyo na koti yango. Ba pekisi ngai ke na tanga ba kombo ya batu te. Ba oyo nga na yebi na océan armée angolaise. Mais ba mikondi mususu baza ko commander wana baza sima ya président nazalaki ko lia na bandako na bango ngai mama na ye alambaka. Atie biloko olia na mesa. Soki na kena ndako wana na kuti leki na ye ya mwasi, grand frère na ye ya mukolo yenda na ye baki. Leki na ye ya mwasi ipareka kufa. Leki msu ya mobile sana radio ipareka kufa. Ngai na koli na ndako wana. Na lingi suko tanga bakombo te parce que tanga bakombo et ce que ne directement parce que longi na ye. Tout le monde comprend que bazo parler mutu ngandi. Nazana bato ngana yebi, ozana okini de. Soko moni ngana bima kaboyi na banga kate. Na banga kate. Nazana ba leki na ba grand frère, nazana ba ndeko ba cousin. Bazala kasima ya président, bazala kana ba bikondi ya armée, baza partout. Ngai ndina lo bakaboy, lelo lobi yango. Yo okobika te, c'est trop ça. Ils ont comme ça ngai ke motema mabe, ozo la tsangona bat bazo mona yango et peuple ça kwa jirte. Incroyable. Incroyable. Na komi quand c'est un peu loin. Hein? Mais vraiment? Donc, biso, batu ya mbanza Congo, ya province du Zaire, na wish, Kabila, tout ça, unité? Nous avons une question. Nous avons kotuna, biso batu ya province ya Zaire, province ya wish, Kabinda, na ndambu ya Bengu. Tout ça, unité? Tout ça, bon côté? Mais, ba, oyo bazali sima ya pasteur, ba nani? Ba, outi na province nini? Na tuni bino question yo na za na posa ko pesa ngai réponse. Masia ozamu ki ya province nini? Pembele ozamu ki ya province nini? Kiala ozamu ki ya province nini? Yo mutu ya computador wana ozako kota na olinga kota na ba YouTube oya ngai ozamu ki ya province nini?
na yeb sabino ba manifestation o ezosala na Angola, ezosala na Angola mikolo yo ebongwana na masasi te, ebongwana na minduki te, parce que soki ebongwana na minduki bokomona biso na Angola. Bokomona biso na eu. Estou preparado para regressar a Angola, segurar as armas. Tu sai belé. Ba manifestação wa de bandi na Angola e kosuka bongo te. Tôt ou tard e kuma na minduki. Soki bo moni elongi nanga na liboso na bino boko bika te. Na rappeli bino yango. Bon, merecer cause la peuple angolais te. Vocês não merecem defender aquela pátria. E eu vou vos dizer isso em português. O MPLA tentou dividir o povo angolano. Mas a gente do sul, da Willa quando Kunene, Bengo, Moçambique, Namibe dizem hoje, Kwanza Norte, Kwanza Sul, sei que toda aquela parte, são nossos irmãos angolanos, Malange, são angolanos. Não pensa que porque vocês são Bacongo, eu sou Bacongo, vou vos perdoar, não. Com esse erro que vocês estão cometendo com aquele pastor, vocês vão morrer. Comigo não haverá perdão. Não querem saber se vocês são Bacongo, são Bacongo. Vocês vão morrer. E vocês vão morrer junto com aqueles estrangeiros que vieram em Angola para trazer dificuldade que o povo encontra-se hoje. Vocês todos vão passar. A guerra de Angola não vai acabar, não vai passar. Aquilo que o MPLA fez e eles e os filhos não vai passar, não. O povo angolano está agora a entender a história. Quando dizia que era UNITA, 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 é mentira. Eu tenho muitos amigos do Sul que eu conheci há mais de 30 anos aqui na Inglaterra. Eu já entendi que essa gente são verdadeiros angolanos. Ngana riba aqui Angola já há 30 anos. Até mais de 30 anos hoje, vou dizer. Eu comia com aquela gente, porque eu sou do Sul, eu sou do Bié. Então você não é de bar, você não assassina, porque não sou. Faz o quê? Porque sou doutor, a trabalhar aqui na Inglaterra, professor nas universidades. Muitos! Outro dia conheci uma senhora, é de Luanda. Era enfermeira. Está aqui há 37 anos. Ela já envelheceu. Povo angolano, nalinga aquele cambo na loba yango. Tokozonga na Angola. O meu irmão Wilson Papo, ele não é maluco. Nós que estamos aqui fora, estamos a ver tudo, sabemos a verdade de Angola. Isso dói. Isso dói. E você que é um estrangeiro, os sala oi na boca na biso, ba mikolo bazotala na tua atrás, os ba fanático, que são que congos a ver isso. Até bazotala na bana na bango. Zoba ya tata wana soki Estevan, soki aza kolonini, soki aza kolonini. Ba komisi mwana ya mwasi no liboma. Iyo boti mwana na mwasi wana. Mais mutu ba komisi liboma azali ya mwana na yo, botaki na mama na ye. Zoba. Boza batu foza la fugilade na kati ya Angola. Bino. E bino boko bika te. Enge kubuka ko mukukamba ngini na ngenge. To kunda tulua kenge, tulua keto. Muna kuma kengeye, muna mambo to bangi kuna zombo ngeye. Mugiuvula ngini nanga. Watu ni nange kuna nima di ndione mutu.
Edio di nzambi muna lumbu ki munu tifiti mwangana. Yeli mutu kakangama muna mamu koto banga. Waeno ambuta luninanga. Mukulu kambe inanga benjuna mutu mbeki nanga nkisiki nanga miao. Miami mamu koto banga. Ewa anka kele suama. Ewa nyuna mutu kaluku natuko muna moku malu yalu. Kasamba ini mutu. Ewa anda abaika akambe lu yalu. Kima moto enjuna mutu koto banga kuwana. Ene ukulu lufudi vuandi lufudi zangi lufudi zingi moko. Mama kile kama momo. Luto banga eno. Anka kabuna ni mani ni nanga. Mumuno ni nanga mukuna muli nanga mambote. Koto banga yani. Iyo chetu yetu. Tulinanga imase. Iya kaja bene luzingu. Anwane ni yoyu bata. Ewa muna lumiki yu kweli nina. Mufolu nanga bo ekuma fuluki bakile nkisi mokatu. Mukuna fulu nanga bo salo mokatu. Afuli kuluna tinzimbu. Ananto bonge mamambu ameni. Kaya nanga bo kaisi batako. Njona mui vivo ina bo diwo ndindi ngwani bo dino bo bambo ke polo bo kidiamu to zaku bo kidiamu. Ewa wana mukuna muli nange pasi nani akamba kakambese ese kutuzowa ese kutukutamona bo njona mutu nkundi nzambe kili nanga. Voka kala nkundi nzambe yandi. Ezo pastori na yuzombo bo akala nkundi nzambe tukuna zombo pasi tukala zao. Ewa kuna Japan, Chinese, kasambele, India, kasambele kafungu nzambiko. Kintino to zingi na muteno. Mkana bangi nange maukuru. Kuna China, kuna Indi, kuna Japan, Korea. Aukuru, mkana tungini nanga. Luzingu lombote. Kasambela kwa mzambiko. Ewa enu sambela nga nzambi. Eyo jo nzambi. Kakalo mona ko beno mudilo linanga muna mulilo nge pasi kalo tomisa kabanga moko ewa yali Fernando yali fumza muna bwe kene nzimbuko fumza kumbani ka nzimbuko kena lomi nzimbuko eno to mone pasi ewa yali kisa kabanga ngayani zikumbani ka nzimbu ewa mona nketo solengeye ewa sejani onleke fuidi. Enge kuna lufolo sediani kendiko kakaram na mamma malongo ngeye non pode isso não pode uze kukambe ngeye bonge musipate kulinanga ndindi ngwa for comforting wako moving wako yidi kuna kitsasa ewanzi muzi ubakiri kuri kitsazi kulizo futa tika kupo kwenda kuputu kuna kitsaza ukalenge ewa senguli to babe nge wanki suvo bunda kuma kiki nata nkisi kuna kasaiko ko tuka sedi yako nge ye kanadi yako vatra geno lusu sisadio wizaku zombo etu tunagi mazoa enge sika tu kusike nge mukukamba ngina ngenge enke tu kusimu na chemalo ngeye ubuka ibaiki munwa fadiange ngwako enokulu kalubuka ko mambe mono kotelemo ya imam nana kiluzeko ko de kala yani doctor za sala di kala yeno mono kiluzeko ke mona mutu ko diambu di kala kwani mwana nzombo diambu di toko pange pasi kume mono mwana kosi ngini nanga domingo tvetokele mono mwana kosi ngini nanga nzolu vonda mono mwana kosi ngini nanga mono manu Zakaria dioko pilula mono mwana kosi utuke mono
eke mena kuna Luanda kande eke mena e mono kosingi na mono irmão Emmanuel Pilagane kutu Antonio Casa mono mona kosingi na mono ya lolo na Belgique panga manketo kala kuna France ke bobi kombu ko tu kunti ya ndidiaga lumukina ngidiaga to zolo ko abo kombu ako lumukina ikuti ukunenge nana kala ku France mama Emmanuel mama Manzambi kwelu tela lu tela de tamba lu balika de tamba kize ipilagane kutu kumamba panga manketo lu to monabo eno lu vui di dio di bata kasi mo mambo kama luta ko kote le mo mambo mono nano lu mwene bo eno lu nangi ya fumu ye kanda je muna pipa mukona bangi lu nangi kula kintini lu bondi le atu kasi kama luta ko watu kote le muna manifestation c'est aussi benkele mono lu tu mono muna zinzezeno eke lu mono ko nalo mona polwama otuma zabo yenketo yana kaba sala mutu ko ilu kembe ukala fa diangi ngweno fa konvre ngweno ze fa konvre zingudi zeno bazoma atu kuna vuni zatu ni nzambi kuna nzambi kutu ngenda kuseko bomba nikulo luva buka nikulo zoba di mutu fuidi nzala kuna gitsasa uzibutwe kuzomba ngeza babe ngudi onguta zowa muivi ukale bonde atu kuna gitsasa ukala uvatanda enzi muzelu kutu kakelo vuka zombo kenge mutu so ukala ubonge nge pene kutu